Tuh boga kopi hiji ya. Teh kopi baturna. Pedro arayo mah ya. Itu pas teh aro ah. Kepiki mah lagi. Kamar ka sih segala aya. Jelema. Ah eta jelema. Keur hes geuning jelema teh. Tuh. Si Jimin geuring eta nu HSP. Abong-abong libur gawena. Yaki moal keneh wae. Ujung molarna kitu deui. Sukul dianggelan. Uluna mah henteu. Geus lah. Ayeun kopi heula ah. Tunggu kali mah, beta cae. Tetuas. Salahan ini mah, betul. Iya. Bruh. Ini gelap gini euy di sini mah euy. Ini paroek pisan atuh mana anjing? Bu. Burung kan atuh lampuna. Bruh. Mana China-nya? Mana ya mah? Ayo magicom juga. Wadah sanggup. Iya. Masa ya? Mana sendoknya? Oh, ieu gede teuing. Iya. Lah. Aduh. Aing keluar ah, paroek di jero mah. Kok cerang kis iya kopi teh. Kurang apa kopi nasa bungkus deh. Sajen lah. Aduh. Yuk pula ya. Asin banget sih ya kopi. Rasa naon beren. Aduh. Kadang-kadang kayak modal kieu tos minum kopi. Modal ya ah. Bobo kopi yuk. Belah mana yuk? Mana yuk? Nah. Iya kopi. Yes. Wah. Kopi boleh nemu. Aduh. Nah, beda tapi kopinya ya rada kayak ada asin-asinnya ya. Ya. Ah, nyari deh ah, anjing. Aduh. Lega ya enak ya. Kopi aing beak yo. Asin-asin ge. Sanu minum ya. Boleh ngapa gelas teh yo. Kopi aing kok langsung beak. Minum si Jimin apa? Woi. Woi. Kopi aing diinum senya. Pas beak.
Gimana ya kopi? Iya tah. Nanya hes wae tadi ah. Wae ah. Het, suhe banget ah. Aing ngopi nggak dibeakun. Ah, sajalah. Asini eta mah kopi lagi. Dut. Naon? Kamas ya? Miloing? Naon sih ah? Kopi aing dibeakun oge. Dut. Tungguan. Dut. Jona ah. Bagus ya. Dot weh. Udah galak goblok gua tuh. Maaf, aing tadi minum. Oh, guys diampura ku aing. Untung aing mah jelema na baik dan tidak sombong. Biasanya ke mana? Tejah. Oh, ih. Ke saya ya. Kemana oke? Terus. Aduh, nabrak di wae aing mah. Budak tuh. Non budak. Urang heran yuk. Urang heureuyan yuk. Heran. Oh, ayo. Meureun kumaha? Aing pura-pura kesurupan gitu, kayak kopi. Kan tadi kopi aing ku siap beakun ah. Oh, ayo tuh. Ayo. Aing mah demi siap. Ayo kesurupan ya. Cari kemana? Kemana? Kita ke goro ieu tihang. Ayo tuh, ayo. Siap kan yuk. Siap. Cai. Aing tuh. Baturan aing. Ayo Kesurupan kunaon? kopi. Aing kopi. Terus. Cai. Kudu kopi. Gas. Idai, tas ah minggu dia. Mantap sih ami. Kopi deui aya tah urang. Mantap betul. Kayak budak teh dikerjain. Goblok bego gitu. Oh, kuning cager. Enggak, cager sia lila teuing atuh ah. Kuning cager mah teh jadi tuh nya mere kopi nya. Ya itah. Akaran boleh bisa tah. Naon sih? Kunaon? Kopi na dieu. Eta. Naon Kesurupan age teh jadi. Menyet. Ya tuh ya. Ya. Mantap ngopi deui. Sikat. Tah kan tah. Kadarana. Oh, kuning kesurupan teh jadi. Itu tadi mah ngerjain saya doang. Goblok buat begitu masa ngaran ngopi doang di dia. Atuh aing tadi ngopi di beakun si Jimin. Ya kan si Jimin. Oh. Ajaran ah. Ya aing ieu minum heula kopi nya. Oh. Enak bener nih kopi. Kopi boleh minta. Bukan udah.